làm lo em non kia paplang cho lo là em làm bên bom thade ya blog bang de ha. Like a guy who could treat me right. Well, well. So guys, good morning, Karbi ANGLONG. Nona tap thur ad, ajadet fresh ad pen. Kadudun ta may hun palang gedi. Good morning from dokmoka. Lapen nona tap la. Lapen so exercise kuri. Let's say so exercise ang ko nang litum a drone shot lang ta. Tadang te lang ta de. So guys, non exercise kuri tangat kusan la drone shot ke lang mission malang utak malang mission but like tha lapen ne daily routine ke log bola 5:30 day tour po lapen 5 o'clock to 6:30 and means exercise po lapen ladat pen la bola tena lai tom pini vlogs mang lang don tha la se na don chini lo travel vlogs ke abi pin lo alamang ke bondho ma didi la se ngai tom chini lo lapen Patumi diga vlogs bang tum lang mission polite like tha lapen lang le lang polite dak I button bangi lasi kadoi tum ta share tha lapen anso se nang support tha lapen 10k subscriber da plank da po lasi nang li tum ta ni phana support tha so tang de pinia vlogs bang ge juthui an nang gale lasi tong te lang nang di next scene. So guys, non da kitchen room se do alamang ke Puri munai boleh sih nang li nang lang don bom tha vlogs da ta tang te lang tha de
So guys, hem tumda mantu thur bangwaila. So puri munai po, lasi nang litum blogs nang lang lumom tha, gijut thuya na kela, lasi nang litum like le am like tha, so tante blogs bang de, pangceng bon nang di. Atta. So guys, non puri unai kan ready loh, lapen kenangan pakai tangguh non ke hendak kita jalan jalan tong lan mau blog. So guys, non ke rehiso etlong ke ajang tu dance refine ajang tu kan labangan kang kuban juga. Pablo ya, contoh tema.
So guys, finally Puri mulai tang lab lo, and lapen hala hanta dang alo guguni mulai bom lo, lapen lang dunong ka vlogs kan, so sen bang dak bang lengton tukang nang dek.